miliyoni z'abagiye gutora ku nshuro yabo ya mbere bazakora amahitamo yabo mu matora ateganijwe mu kwa 11 k'uyu mwaka muri Amerika. Mu bashobora gutora bwa mbere hazaba harimo abaturage bashya bagera kuri 3,500,000 bahawe ubwenegihugu kuva mu 2020. Ni igice kinini cy'abatora gishobora kugira uruhare rukomeye muri za leta amashyaka yombi ashyigikiwemo mu buryo bujya kungana. Byari ibirori bidasanzwe by'iya kane y'ukwa karindwi kuri Silvina Guedes w'imyaka 89 y'amavuko. Uyu munsi hamwe n'abandi benshi bakomoka hirya no hino ku isi yahindutse umwenegihugu wemewe wa Amerika. Ni mu birori byabereye Mount Vernon, agace George Washington wabaye perezida wa mbere wa Amerika yatuyemo. Sinari umunyaportugal simbe n'umunyamerika kuva igihe nabereye aha hashize imyaka myinshi, none kuki ntaba umunyamerika? Rero ubu noneho uwo ndi we birasobanutse. Silvina yavuye muri Portugal, igihugu cye cy'amavuko, hafi mu myaka 20 ishize yerekeza muri Amerika. Kimwe na benshi mu banyamerika yakomeje gukurikirana ibijyanye n'amatora ya perezida, kandi muri uku kwa 11 kuje azatora ku nshuro ye ya mbere. Nkurikira ibijyanye na politiki kuri radio na televiziyo, kandi nkurikira n'ibiganiro mpaka. Ndetse ikiganiro cy'ubushize ndakirebeye kuri Univision, ni televiziyo ikora ibiganiro mu cyesipanyol. Ku bwanjye ni ingenzi kuko menya icyo batekereza n'ibyo bazakora. Nk'umwenegihugu mushya yumva agira impuhwe abifuza kuza muri Amerika. Nibwira ko bakwiye kuza bakubaha amategeko y'igihugu n'abaturage baba hano. Rero bagomba kuza byemewe n'amategeko. Silvina ni umugaturika, ariko ku bijyanye no gukuramo inda yemera uburenganzira bw'umugore bwo kwihitiramo ikimubereye. Nibwira ko hagomba kubaho kwiyubaha, ariko hari ubwo biba ngombwa kuko abagabo hari ubwo batubaha abagore. Abagore bakwiye kurushaho kubahwa, ariko ibyo ntibihari. Rero gukuramo inda bibaho, kandi bibaho ku isi yose. Muri Portugal yakoraga mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, kandi yizera ko urwego rwo kwita ku mibereho y'abaturage rukomeye ari ingenzi kuri buri gihugu. Mbere ya byose imfashanyo yo kuzamura abaturage ni ingenzi kuba mu cyiciro cy'abakene, cyane cyane abafite abana benshi. Ubwo twaganiraga nawe bwa mbere mu kwa karindwi, uko yabona guhoza ari Perezida Trump nuko ari umuntu uhubuka cyane. Akaba yaratekerezaga ko Perezida Biden we yerekanye gutuza n'imbaraga. Kuri ubu Visi Perezida Harris yinjiye mu rugamba rwo guhatana, uyu mukecuru atekereza ko afite ibigwi byo kuba yaba perezida. Yatubwiye ko atari umuntu utwarwa n'ibije, akagira n'ikinyabupfura, kandi ko azamutora mu kwa 11. Bamwe mu bandi bagiye gutora ubwa mbere twaganiriye biteze gutora Trump, bizera ko ari we muntu ukwiye kuba perezida, hamwe n'uburyo bw'imitegekere ye idaca ku ruhande bumva ko igihugu gikeneye.